ni saa cia vilingi wa mauvo Sililikite mwendoni wa saa 3:30 cia wiyo wa keli wa matuku 21 mwei wa katano mwaka wa 2024 na ukethana na uthota ndini wa vilingi wa mauvo nyini ta wa Caroline mweni wa muteti Teresia mwendeni wa kunengelela vilingi kwanzia ya meko woni wa kuningosa namba ya ile 39115 kana mutandaoni wa Facebook ni Mutongoi TV ni amema mauvo tundu tukumbanise indi kwanzia ya ukuvi ala tukumbanisye ni vamwe na Enende kitui kukulia yumbe maukamba maliane na finance bill ya mwaka huu. Amuika tatu makuweni Embakasi 3 kukula mokulio itina wa ukonaniwa na kumwaisa ndae ya mutandithia umwe mitandaoni. Enendi wodi ni ya Mulango Kitui kuatiania sokoni itina wa muungami wa wodi kuandikwa aumite mwingi. Na mutumia umwe kuma evovoani koma kukula silikali na ndomango ya ulau mamutethesie kwa kanyumba ya kembua ya omboa. Vilingi wa mauvo Na tuambililia vilingi kavindani kambunge nene kuikwatwa kunena nisa budget ya kiuthukumi ya mwaka wa 2024-2025 enendi kauntini ya Kitui ni makulia memba mambunge suna muno alama ilembe tayo ukamba kuona ni umwe wona kuungamana mwenendi valama makulia kuliana na finance bill ya mwaka maiweta ndini wayo ni vinite mwenendi enendi amekulia yumbe ama ungamana mwenendi nundu nukumia muno kethiwa imwesi ya sindu sia vata kwa mwenendi ni kongelwa kana kuikiwa koti. Onesimus Chalo nukutuelezea. Enendi va kauntini ya Kitui momia mawani kukonya mutalatala wa kiuthukumi kana finance bill ya mwaka wa 2024-2025 ya serikali nene vala makulia memba mabunge nene na monoku vaile mbetani ya ukamba kuungamana mwenendi na kutetea kuangalwa kwa koti kwa sindu imwe thini wa finance bill. Kulingana nondu watu athitithie andu makila kilazi chanzi atuite kana agatukilia lakini tuyaona utethio wa president nondu ila wozi otongoi aende na kuvinia andu ala weta asla nenda kwazia kana kuvanja mukate sukali iya kana mutu kuni kumizia mwenenzi ula wa kawaida kwa unye kulingana na mawoni makwa tani mwenenzi ninguona woni uzi utaileta kusapotiwa na ningukulia ambunge maitu ala meva ya parliament maibetukithia misoata kana mebetukithia finance bill izuma mizisia neza sindu ile ikumizia mwenenzi withie ni mainena nizia na nizia endea na kuolwa thoa indi ti kuongelwa thoa nundu no yithie twigwa twa mabini tumala kwa jachoko tuthi tumanze oliwa kwa na endo gwethia mauta meyulu enendi amekulia mbunge mongamana mwenendi na kuleana na kuangalwa kwa koti wa sindu imwe ta mikati na mutu valama weta kuangalwa koti kwa sindu isi ni kuvinyia mwenendi wa kwati monini ta mwenendi nitukuumea nundu yu atwika mukate no kuongeleka sindu mbingi niziongelekile at least na kwina mbesa kwina chao tukulazia muzumbi tukulana na maoni make ni masio lakini ndamela witha na bakupi mazisie mwenendi ndakate kumea ndo yu mwenendi omea sindu ziambata ye utwika boda boda nzale kumia ushuru ni utwika kena ushuru keno at least maundo ya dunia ya thoka kila kona cionthe kutwasia president ko no education kio cha enendi kala nalo kala bundamane namo o maluko kuunza education kila ene makonena no kethia pena mundu pala topikita ibuto bikie nethia mundu mamba tu biashara ziamba tu ni kwatia onongi ula waiko wa mongiki no ocoka na lama eko twameta ingile cia cha kirondo nicio cio ndo kwa maundu pala mabikie jameni twina kio mondo ni mathokie yukavinda kambunge kwitwa kunenese mutalatala usu wa finance bill meendekana mongamena NMD na kulea mutalatala wonthe ula wina muvango wa kuongela sindu imwe cia koti nila mwenendi wa kwati munini withitwe itumeno kana kwiyendesia kimikalile awoni ala tukuona mende na kukolanywa twimekia ndu makola nacio na woni uzu adawa ba mbungeni ambunge makuone kakando na makivitukithia
na kuza kwitha kindu yuni jomezia mwenenzi ko ne tumasizi azuni moto maziona maoni ala makoza nyoku nyeta mwenenzi ndimekia kila niki yani kila juma aba mbunge nundu ambunge no matonda na kwa mwenenzi wa ni wa bandi ripota Blingo Mavo Mutongo TV kuma kaunti ya Kitui ni Onesmus Chalo. Isiitwa ya Embakasi 3 ni linasumbikia nzeve ya uteti Makueni chumwa ni kivitu na mwambililioni wa chumwa ki. Isiitwa ilayo ukono na mwika tatu Makueni alama na vikitu mbewa maovisa maisalo Embakasi musini wa Ilovi kusungia mwakuli ulioluwa kukonanua na kwa isiandai ya mutandidhi wa Makueni ndini wa mitandao ya mekumukaniliye. Atatu vando va kudhoimone maovisa maisalo Makueni wote manasembi wa Ilovi Embakasi undula unesi ukonanua na uteti na indi kuidhiwa na isiitwa ya Embakasi 3. Mo Embakasi 3 nao na nichauke uteti anguku kiwanzani cha uteti Makueni Caleb Chalo na Mauvo. Embakasi 3 ni sitwa ile na sambe muno Makueni chumwane kivetuku sitwa ile yuti ni ya Charles Mulei kana mbichwa kuma kebwezi umelone waswa wini mokosi kuma mboni na indifidia mawe kuma mutito wa ndei isitwa ya Embakasi 3 ama naye kwa tietina kwithia moko ne mama visa maisalo musieni wa Ilovi kwa ya Embakasi na valama na asungia mokulio kuma na kelama na andiki nguluvu ne mwa WhatsApp makiweto atamana atumeiyende tombathe kwi mutandithi omufa Makueni na ula witha akwete mbau Governor Mutula Kilonzo Junior. And we want to make this clear to the public of Makueni and Kenya. From some few days ago there was a cry and all over some things were shared all over concerning someone who had reported us to the DCI Embakasi. Who is none other than Gladys Mwende Kioko. We want to put it clear that she reported us to Embakasi, and currently as we speak here, we are free citizens. That is why we have decided to come and tell the members of the fourth estate. Ndakwasya kana umunde twe free nitunaskati twe last week paitwekanithie to boa ando na moni mome ututhini metwea maikwendo tuwa bakubea serikali ndiye sinundu niyo kana baili ata ama kiliana na neto isu na kilengese ne maundu moteti mali chondone makiweta kana ona muvango wa kwenda kumakilithia kiuteti na balama weta kana mo ona kuti kama yakwa tamba Governor Mutula Kilonzo Junior kiuteti mwaka ni wasa kwani wangilile mengoli na ile menothacio na aki ya kwitha serikali niu na mamenda ala meuleana namo mambise kuthayatu na twebu na twe pledge loyalty to this government after election ithi on the ma serikali na tuikala bundeni ithi on the to vimeane bai mundu eso tulunja na bai mundu eso tumesi twa ya munene ona wiba ku intimidate ando siende si bloggers siende mwenende wa kawaida ende waziri ende sio ende o ando on the manengo ndaya na tu support serikali ola wiba wa Makueni. We are in this government to stay, and whoever feels uncomfortable, he or she had better start packing and walk away. Nondo we will not relent. Ni madha na kuendea na kukoswa serikali wa Mutula ila weka maundu undu vatailete na ingi kumekuniambi ila yako nawe ya undu vailete. Siasa nina adhelile yene pinda yotho kuma mwenende and we are here. Ta bloggers, ta spanners, na tandalo kuna siasa situ mtandaoni. Tuweba tu support serikali la yevo. Tuweme question bala yako sa na tuweme support bala ya tedia we undu vailete. So Mondwe blessing Mwende somebody Gladys something like that. My friend, I want to address you direct. We are here to stay. You had better start accommodating us. Caleb Chalo, Mutongo TV, Vilingi wa Mauvo. Enendi wodini ya Mulango isioni siya Katulani na Kathungi kitui cha kateni matoi semi ya tianio ya mugo sokoni wa Katulani mailena na itambia ya nzama ya wandika ni serikali ni ya kitui kana Public Service Board kwa kuandika ward administrator kuma kilioni mbunge cha mwingi ya yulu kudhuku maofisini wa wodi ya Mulango valaine ndiasu makwenda maandikiwe amuika kuma wodini su alama na kulite wia usu mailena na andiki mama uvo enendiasu ni matelemia kumavetanga ward administrator usu kuma ofisini usu valame kwenda movia usu awandikani unenge mwana amuika alama na kulite wia usu kuma wodini ya Mulango. Onesmus Chalo na Mauvo. Enendi kuma wodini ya Mulango isiani siya Katulani na Kathungi ni mahali anavanene tambia nzama ya uandika ni serikali na akaunti ya Kitui kwa kuandika wodi administrator kuma wodini ya Mulango amwete kilioni mbunge cha mwingi ya yulu mainana na andiki mama votu na kutua isi miyatene ya muwa sokoni wa Katulani enendi asuni maweta kana serikali ya akaunti ya Kitui dhito imavathula muno maunduni maudhuko mii na kumadhuko mavatema woni bopana matelemia kuvetanga wodi administrator usu eliano kwesa watonyerela ofisini usu wa Mulango mpaka kiyo choke dhukiwe na makuandiki wa muwa kuma wodini isu.
tunakotewe muno ni county government ya Kitui County tongozo ni mheshimiwa Malombe nundu wa kutwete water administrator ulotia yetu kukwitu na akatwa mwingi kuyakatse kwa huku tunazomeziana na tunatiana titu nzomu na tina chotilistwa pe andu mana apply te kuno mena ndikili andu bakube atatwana na mayaiki wakatika shortlisting kuoni tu kula che kwa ndaya pamoja na employment board ya Kitui County itioke ingi itwete mundu ungi kana ya advertise ingi mwana uzuni kana tu apply tiana zitu ila tia kwa ndola metsiko mwetu tu andetse mulango wote tuna wongo ni muno kondo wa governor witu na ithieta andu ma mulango ward tunawonekeza tuna andu qualified matona kwitha mali kilo bisinosu lakini tuizima na tumienzi asiba methe ano mosa mundu akuma mwingi koni tukukulia governor kwa ndaya sionde onze ila sia kuna atumenye mundu so tumisia katika obisiosu na belika mundu la wailite osiaitwa mulango ward ene ndia miweta kana ward administrator usindese kumathukuma kuyana na mabata mova lama kwenda governor Malombe au mlena kuelesenike nzama yake uandikani inaandikia ward administrator kumanza wa ward ya Mulango tina wo munene nundu nitasa kuye MCA waitu chacho lotola yite kwa kirisha Mulango ward lakini ona kuneanga bana waitu simu ndosa na yute mukunia simu tu mukulio na zindu ila twalete kuuzizia credits ukitha ndana wasiwe simu twasa kwa wake kila tukwenda ni gavana ose MCA waitu simu nikenda na itu tikabikia gavana nundu niweta ilete kwezila ula becha cholote kwa hiyo ate kwa wa simu ona itu tuile mana na wana mundu wa ngozi tacha cholote kuliko bizini hata kwa wa simu tio mundu la wikite sanda utaitu ngina mo NM the location ya Kathungene makwatilila monga mosu wana magwenda governor o Malaysia na kutwaisia maendeleo ate kutumana autonoma kuelesia hii ni thika Thungi Mulango wote ndokuta Malombe ndio ndo twikite yube na mwana witu ni betizia Kathungi thini tisia tia twai tinaume mwana telite kuandikiwa wabilengi administrator na mwana ozu witu ni waiye ward na mwana ozu ni waiye kwa uti kutuma ndokuta Malombe tondo takusa kuye ndokuta Malombe tikwendete muno na nitizi nitina kutungia ya keli lakini no twika nai ingine maweta kana ward ya Mulango ni vathulito muno ki maendeleo na momo methito meva myanya ndila makwatilia serikali ya kaunti ya Kitui balama kwenda governor Malombe au mulena kuweta niki serikali yake ambise kubeta amwe mathukumi mayo kuma myanya ni isu na kwikia angi eu kuma oselelo tongo wa kaunti ya Kitui nduyete muthagwenda ndimuthagoja na MCA amata no thukuma hata munenge Peter Mwanza kana jajolote na zimwe yake nda mioza zuomwe na di jajolote weka nina MCA yango manana mo marafiki makwa mambe anga bana ndo zazimu inyo mwatha kwa mundu ra kwa zazimu na bute kwa zazimu ya MCA inyo makabona kindu utaja kwambia zuo Malombe ithie tandu ma Mulango Kathungi ibo ithie gula zirwende no yene Malombe tanwane Malombe nundu yu pe mwana onekie wailolika mwana witu ne kana uzwa thimbe paka boga onge na gazonge Kathungi dio yende anakwika ati na andu azimonde mumuzomia na nitu ni ma Mulango tilipota bilingwa movo Mutongo TV kuma Kathungi ila Kitui cha Kateva kaunti ya Kitui nito Onesmus Chalo Mutumia Patrick Moso Musyoki na mwendo wake kuma kisioni cha Ivovoani kuya koma muvakani wa Matungulu na Mavoko methito mayikala ikanisa ni yimwe sokoni wa Ivovoani itina wa nyumba yo kwanangwa nimbwa Patrick ndatona utembea kwithi wa mao make matililwe na ena siana imwe kwetie nthini wa maundu make na muthenya kivo kisomo na aende usonzomwa ni thina ula wa kiukwati yuni weka ila silikali na tongo imalikile na umutethesia kukwata leu ondumwe na kutungia nyumba yake ile na avandukile boni mutisia no vikie kisioni kiu na atumbanisa mauvota u Patrick vamwana mwendo wake yumekalite kanisani uyu mbewa lungu ya sumwa ile kuthwa nyumba yo navalukile nimbwa mbingi na kumatia matena vandu wa kwikala atiyo kanisa kumewia tinda kumanengi vandu wa kwikala vala matesemekala kwa lungu ya nata kwa matuku ya 10 mwezi yoyo wa katano neno kena valukilwa nyumba yakwa saa kenda na nusu cha kuicha ne kale bina mathina vandu wa matuku yale no keno na pastor wa kanisa no zipanda tekeno ni wokiande janato no bone ende na ikala no bine zo meja ni kwandi bando nzio no kutete kanisa choke kwakwa la soko ikanisa ni
tena kitio boyo komo kanisani taboya pastor nyumba nikana twikale kwa ibinda ila titona itha tikala tijisi nyumbesu etuwe katikale bobe binda ya nata nundu wa mundu mukamba asia mundu akolagwa mutia ni ngombe ya ni kituma cha ngombe yake no twikale bu at least yake sautu ya tumaluke tijisi tenewa kwa ibinda ya nata ithite soko kanisani. Thina munene ula wamwelesyo mwikumbeliteni kwithwa tena chauya na ithitwa na thina mwingi wa kwithia andu make kwithwa na ciana nini mwikwetie na tena undu ungi wika na ende no voya luo kilangaliko. Thina la mwini bwana wa mwingi ba dina ba nene kwata akino ni ili unili ni wanza none kumaila no kiba no tamole tabale umo taito ba sokone na kwata kile itano cha musele dikindo kingi nae sokwato no mo thina na ngine mwako nanza kwa serikali na muboyo tedio na andu onde mangoyo lau mandele bala mundu tona nijoke kwakwa. Thina munene ni kwithwa ena thina wa unatonya kuthivasa kana tatonya uthukuma wia munene utonya munenge mbesa ende no kule utethio kumakula kwa tongo na mangoyo lau kumone ine na kumutethia thina wa kutana maundu makimikale kulinga nondo ni ilinya ni mulemavu enati lwe mao na enatu endiaka wia na thukuma wa mwako adriva nini tikwe pio kuma adriva donde kwa mbande ti onde ni mamande yete na wa mao kwa mbande ti kwa mundu ngakwato uya kuma kwa kaundi no thukuma no ya mwako ni nini sio ya wako kitanda kimwe ni kituliku nikinatulilwe kinatumwa na paikindu kingi kineanangika sindu isu no sio sietha inanangikie ayu ni makuli angi matonya utethio kutungia nyumba yo ina valukile no ngimakwata vandu va kwikala kwithwa yumaende na ikumbilo ni thina munene wa mbevu wona kuvoya kundu kwa kwikala nyumba isu avalukile saa kenda sio tuku wakatano mbwela ya uye mbingi na indi ithiende utethio wa nyumba na ciana ciakwa ikona vala ciikala no mwene o mathangu ala mebo ani nae sukuwa ona vala ciukoma kwa withite ndo tethio kuma sirikalini undu meka andu alangi mena mathina matwikeuo nisa teiwa matei mandu taimbe tangwa takuma sirikalini ona ndululu ona mbeza cia sendi kino nende na andikiwe na ndiaye so kwata kaundi ya Masako nyeni Toboni Mutisia. Enzi mama vya malato maitumia moko kana atsaino mainaza ni mamenda silikali nene kuisila muvia wa wenzi wa mavia malato hii kidhenia matethia na miyo ya kuinza mavia malato no kenda kwa ilanja udhuko miwo enzi ya manena kiti na waomba no umo musini wa mwingi kavindani kalama ikomanite na maovisa kuma muviani uwa mining no kenda kunena ni samadhina ala enzi ya mesila undumwe na mawende kithio ala enzi me kwenda no kenda kusonga na mbe isesoni ye lina musangi ni watumba ni sama uwa kwa uliku enda kuzisi yu nukuona clarity ayo mone na kamemeka ai ni vile maikundi kivathukanyo cia wenzi wa mavia malato ni maweta tamethito makwisila maumo kivathukanyo nzini wa SSO ya kuinza mavia malato na vala kaunti ya Kitui wana mavia kivathukanyo malato kuwe namba kubikia kiwango cha kundu kula kungi serikali ni yailete kulikilila wise kwithia maundu ala matialiti ni yatimiza nika na wise kwithia ni twabikia kiwango cha county zilingi nundu bado winzi wa mavia Kitui windi muno kwi challenges cia exploitation from the brokers ukisa kwithia thina ni kwithia andu ingi ala menza maita amesikila mekwinza ku andu ingi ala mothukuma wia wu ni mekwenda amasisho trainings wise kwithia mundu ni wamama kilo kwinza na value yacho ala menza kana ala mesikula kwi mingoti twina uziano musio na serikali ya kaunti na serikali nene ni kana tumoni na mama tutethesi na makutwete investors tweke kukengwa nundu itomanyie kwina andu mende kukengwa maona ni kula kwina minerals ni brokers na andu angi makwita ma serikali na gutikisio nundu mendo bena andu malimo kana kula menda kulikela ni kana mathima kenge andu moza minerals wataune maweta kukwata licenses saikundi isa kwenza mavia tesithia wanevinya kukwata kiema kuia serikali yikithi kundi ine sa kwata licenses sa kuendesya wia vinda ila ya ile neche no government mekunenga na license mitukela hivo kwa wito akulia
license cithiume na muno kwa cooperatives na twakwatania kana kilomwe winza mavia na ali katika cooperative tondu national government kwasi kulingana na meya ila hivyo tuyamba kumina brokers nundu nasio brokers ila tukwenda nila license nundu na mamoka kuthawa kwitu ni tukwenda wise kwithia ni twafaidika na royalties nundu mbesi no cia royalties ciuka direct kwa community na yune tukwenda wise kwithia kwina brokers ila ciokola twenda licensed brokers kumana wana kaunti ya Kitui kwithia na kaunti na uthui mwingi wa mavia amalato enenze ai ingine makule serikali yikithenia ya mamanze ya mio ya kwenza mavia nduma na kumavundisa nze ya kivathukanyo sa kwenza mavia na kumamanze ya masoko oitu ila tutumea metho na kumanyana kivundi chekela tunakyo kumanya fine ubite tunu ene ndo yendete na kwithia tukitokubatija lakini serikali katuteja yetu ete detectors ya kundetective mavia mine ndo chikwitu no kwithia twini kaangara manene tuimanza itu ka prospecting twali kwithia twina machine cha kundetect kana bube bia ila ikwenda etho ni green garnet kana rudi kila kingi tukwenda ni katika cooperatives wise kwithia government ni asisi nditiro no tutethesia na machineries nundu minerals mbingi ni sithi wandi muno ugasa kwithia bebi na kusiumia kuna moko juma katutethesia na machineries ta ma excavator na simbilingi cia kondoa muthanga twithwa twatetheka Kitui South siko no tukwatibania majem tarubi amethyst sapphires na green garnet isiko enge muno industrial twina copper na mica na TA na iron azumego guripoti ya Vlingo mauvo kuma mwingia katika kaunti ya Kitui Nelina Mosangi Nende musesha mwenda movo matu vikienda tikani mbuthu nthini wa mesa ya movo ni kana siana itatu cia 8 isiane iwe na ila si kilasi cha form 1 grade 6 na grade 3 kumanduani ya koma kivaloni kinini cha Kinyau ukambani wa mitaboni kathiani kauntini ya Masako ni siatiwa ni thayu itina wa usovoka silangani wa kwa munyenze ula wiki Kinyau kavindani kalasi uvu wangwa movo wasu maikitho ni munini wa kivu wa kivalo cha Kinyau Juliana Katumbe na ende musesha mwendwa ikithia kanela mwana wa Kutebo na wathi nthini wa kundu kwithiana na kiwindi eneo ena usuvyo ula wa kwa ila tomba kwa sauthumo munini nitusokethete na mauvombe yange tene kujaila isi kuona usimungalu andu mabanda makesa uketha mbua hiyo kuo kwa wingi ni maundu mebala tutonya kwika twakwata kiu cha kwimando pe maundu maingi wa mbe ula wila isi pe tutila twenza wa moko maliu alameka nesa ukamba yu ona maimi na mbua imwe kasila katwosete keisa utungokelia ba kana tuika ile u ithimba ya imi thina yu wawitha ne kuestablish kana ciambo kwata lakini ona cia kwata yu ukaokethia ni cia twamiba sana kuma kwina thina muno bubango ni ciondu ndinzo ri fiber ri ndinzo ila uya ri mbali cio na ri moyo muno yembe yake ri ta wa Kent na ukaokethia ni nene na wiyo ukethia wala ri mwene weania lakini yu ndinwa ya Apple niweza ama yinu no ri na moyo ithi ala twikwata cia wimi tanzia nene ya kumanda ilobia yoi twetele ibinda ya ile kana twithike nthini wa wimi wa kiumuthi tukuthuke na ikinya leo ya nema kutacho nda bandu wa imwe ninyo no kwata at least lump sum ukethia weze kana kiucha thina maana monza kana chethi na maana tatu en kimo wele ndukiani kimo witha utono tatamba sana list ni maana tatu kungayana depending on wito wacho lakini ila nenukie nyinuru nayo wiani ila nenukie ninethiwe na masama usija ciendu ciakwa etha ni ng'ombe inengiwe liu nesa iya yumi ata niwe ukuamua nundu uu ni wasia wa muimi ni kila wakatatu kwambia saile na ndatika miongo ena cia wiyo winake Steven Mwema pa Mutongoi TV ngwatanio ya Mukamba Vasa twavika ni matei ma Yehova
twa sisia tina ngo situ siailete kusuwa ne muvea nikenda kukwata wathi o ne muvea wake Veronica Siombua Wili tasikiza tuni yaku andika skiza tia mwanya no yati sia 693 no ituma kwa nyanya 11. Ailia une wa mwana waku na Hippo Junior account. Pingwa Hippo Junior account umundi ubonge ne witu ulawipa kupe naku wiyone mbesa ila waiya iyongeleka kwa metuke. Tani ya useo wa uongele kuwa kilungu chaku ya na naundu waiya mbesa yani interest rate opamwena muthenya waku tana kana fande kumia kana withdraw mbesa ute utilwa kendo na inge mpinge thoke obonge witu ulawipa kupe naku kana utukunie simu kwisila noti muonza ile nyanya muonza kenda muonza ile kwa bombe yange. Ni kalivu musaisa mwendo tusonge na mbe. Utongoi wa monu suva ya Emali Sultana Mood County ya Makueni ni wasau vyanza mea kuthinikia mavata matandi ya masoko wa Emali Business Center zika hiyo ni siya kwa ile odhukumi wa vatena madhina. Maneja wa monu suva usu Philip Ngila ainena na andiki mama uvoiti na waomba no wimwana valese so yuji tuaiwe ni wawe takana mutalatala wa kululumithia utandithia na wiana nu sokono usunuminite kutui kania ukwati wa tandithia alama tuaya siya mavia sala sokoni usumweu wa Emali Business Center. Ken Mulinge na mauvo. Thini wa kikalo kicha ndo miongo thantatola meumete wodi ni itano ila sikalirine munisipo ya Emali Sultana Mood Nivasa kuanza mayando wa 5. Alama ikuidhwa maithukuma kuva kuvina utungu wa munisipo iki valocho kinene kiku ikithe mavata maenende alama ungu wa munisipo ini mavikwembe wa kamiti ya tongoi. Meneja wa munisipo Philip Ngila yuiweta milati yondeleke kweketha ila inende mende kithetia vala wamenda kukwati ya nanza mai ando wa 5 yasa kuwa nitwetha na wumbano munene wa private sector engagement ya citizen and nitwetha wana and to draw it from across the municipality over 60 citizens alatwa twa na inaugural meeting ya citizen fora kana wumbano wa NND ala tukanena na sienamo katika maundu ma maendeo ma municipality no yito ya Emali Sultana Mood nitwetha na andu ma mivayo nde kuma makanisa mesikiti muika andu ako OVCs PWD andu onde alama represented andu onde alama katika municipality no na yu andu asunamo ni masio kama asakwa executive committee ya andu 5 ala tukaengage namo maundu ma maendeo ma municipality yito na nitutunga muvea muno nundu andu kuka kwa wingi na nitethiwa ne vindesio na nitwa masomethia maundu ma functions ila cia municipality na nitwa maelesia we are war na valati uko kwate ni atenamo kwa chune kendo nitambie nene katika kuentrench NND katika leadership ya municipality no yito Emali Sultana Mood. Valaya ndanza mai ando 5 yasa kwa kukitheni ato ise kisomo kwa NND kukunyo thukumi wa municipal na ndo mavata matona kuthinikiwa. Ngila wetakati wa mondo manene la NND maile kuendekithe mathinikiwa uyu ndo wa kutusia kikoma sokoni ma municipal na wengi kuvingwanga malelo mama sokoni akuikithia utandithiani wa ilanga nitwambiisie process ya budget niende na ye mbungene yu na ta municipality tena vote katika budget ya county government na tena programs ila tuenda roll out yambe ni waste management both solid and liquid waste nondo board ne propose yete ani yete katika mitalatala yayo kwethwa na skip bins na skip loaders ila ikosa takataka na kutoka katika dump site. Board ne propose yete also rehabilitate DTF ya Sultana Mood nikenda wise kwethia liquid waste yo then ya atwa wabau na ya maintain wanesa na maundu maingi mosovyo wa malelo maundu maingi ma waki wa masoko
maundu ma ku cabro pave kana ila kwikia cabro katika tubalabala tutu akuma town nikenda wese kwithia status ya town situ ni ambia kwambata. Mutongoi TV kuma Emali County ni Makueni. Nyeneta wa Ken Mulinge. Spika wa mbunge nene Moses Wetangula ni wakulia ngwatanio ya Ekima Masavu kukwatiania na mbunge nene nikenda nukuweta kana ngwatanio ini kutethesia banene kumina mathina mailovia na muno mukuo wa mathie. Wetangula anene akimusini wa Mombasa kavindane kala wethi wa aivingwa rasmi komano ya miongo na nemwe ya kila mwaka ya ngwatanio ya Ekima Masavu. Angelina Muse na mauvo. Ainena kavindane kala wavingwa rasmi komano ya miongo na imwe ya Ekima Masavu kana accountant va musini wa Mombasa. Spika wa mbunge nene Moses Wetangula ni wawetekana ngwatanio wakati wa mbunge na Ekima Masavu nthini wa maundu ma usevyo wa budget ni kuvikia kwa ile ukwati na maendeo kukwatikana ni kana kukitana na mathio vamwe na ngalama ya mekalile kwithwa EU muno. The bill has proposed a raft of amendments to various tax laws which has attracted debate among Kenyans. This should be an area that the profession should take a lead on in advising the committee on the implications of each of the proposed amendments to the tax law. This, in my view, would be a direct contribution by the profession to the national growth and development of the country, as sound taxation laws are certainly a catalyst to economic development of the country. Ni wawetekana musango wa Ekima Masavu nthini wa komiti kivithikonyo cia mbunge nene na muno komiti ya maundu ma budget ni kuvikia kutethesia vanene kwithiwa na ukwati mulumu wa nthi ya Kenya vamwe na kumetana ene nthi na mkuu munene wa ngalama ya meikalile na mathoa mali ukwithiwa mei yulu muno. Most importantly, there is need for the profession to contribute and offer possible solutions on how best we can lower the cost of living for Kenyans and reduce public debt. Kavindani kau Auditor General Nancy Gathungu ni wa makuli Ekima Masavu kukitana siko sia ulusani utumi muthuku wa ilovia sia ene ovomu na kuhusu anya ila yithi utovo ya amevia kivothukanyo kulea kumia koti na kuikithekana budget ni atiwa undu vailite tanzia mwa kuikithekana maundu ma kwithwa na mathie ni kumana ni mikovo ya kila ivinda ni mathela. In the current economic context, as accountants, we can play a key role as the torchbearers in nation building. We can use our financial expertise to propose various economic and financial measures to uplift the deteriorating economy and boost economic as well as industrial growth. Mwene kivila ngwatanio ya Ekima Masavu Philip Kaikai na wakule kosewa kwa meyo ila ikuvikia kukitana na utumi muthuku ilovia sia mwene nthi. ISPAC has identified modern and economically oriented ways through which the accountancy profession can help the country achieve economic growth. Auditors and financial analysts provide high-quality corporate reporting to support value and supply chain management, portfolio investment analysis, project appraisals, risk management assurance, governance, and internal control processes. Livotia vilingi wa mauvo kuma kauntini ya Mombasa ni Tuisonga na mbe atoima tumota ni mai ya mbunge matethese kukwata ilovia na mota sio ila meweta ni maveneto kuisilavia sala sia wangangania ni kambuni sia kunenga ne tumota tuwa mukovo. Kambuni wa mogo vikitembe wanzama ya mbunge ya Kinandu na mivango ni edhi wanevinda yumu kusungia makulio matoi ama tumota alama edhi tuema hii ya kana ona etina wakwasi ya maliyo vena siko sia uwani ila si edhi to itaiwa tanzia imwe ya kuvidha ukusi. Benjamin Mwaka na mauvo. Atoi ma mota siandevi isia kavala kuma kwa kambuni wa mogo ni maithi ya mbunge yulu na masio na methito maisila moko ni makambuni o ni maweta methitwe mathivi ya makili ma mpesa no kana kukwata mota hii atio itina kambuni o wima vangithisia anganganya makumoya tumota to na kutuma mayasi ilovia sio vamwe ona kuvikia mota sio Diana tukapewa pikipiki sekondari na nilipea mtu mwenye alikuwa mnyang'anyo. Kauliza sasa si insurance ilikuwa ikilipa mnalipia pikipiki nyingine tunaanza tunalipa ati hapana. Sasa ile ilishapotea wewe chukua pikipiki ndio umetaka pikipiki songa. Kuja pikipiki unataka
Kauliza na hisi ni ya mtu mwenyewe akikuja na mwenyewe tunaona imeandikwa na kama bahati kalikuwa hapo akusikani kama andikwa Tetu. Kaambiwa lakini mwenye aliniambia hiyo Tetu ni kama ni Thika. Sasa mwenyewe naye tukikutana na yeye pikipiki ni wenyewe yangu insurance imeshaletwa simpe. Kaniambia hapana. Sasa kuna mfanyakazi alikuwa anaitwa Alois. Akaniambia ati toto unafahamu maneno mingi, wewe ngoja uko pikipiki. Umetaka pikipiki, chukua pikipiki uende. Na akaniambia na ukienda umeshakuwa pikipiki, usijaribu kuambia mtu mwingine ati umekuwa pikipiki. Juu wakati watu walikuwa wameibiwa. Akaniambia sasa ndio yote umekuwa pikipiki. Mawetone tina wa kumina ndivisia mota hii wanakukwata mabalua makuonanya mali nilio ta logbooks malithitwe mainengwa ni kampuni wa Mogo kwisila matukamo makuya ndwani. Sijaiona audio blog mpaka leo na ilinyamaza. Tatu karudi tukapata mtu anaitwa Humphrey akituambia chairman na toto mwende hii mavenue ya pikipiki imekuwa wasi, tutaangalia maneno tu, hata leo mkiwa sasa mtapata message mkujie. Hatujaiona mpaka leo. Sasa nashindwa ni pikipiki ni yangu ama ni ya Mogo juu mimi document sina na hakuna kitu na Diana. Sasa ndio naomba tu anieleze ijue ukweli. Ama hiyo pesa yangu yenye tulikuwa nimelipa wanirudishie yote. Na hiyo pikipiki iko wapi sasa? Pikipiki niko nayo. Lakini ndio ndo nikatalia. Hata kampuni huyo itetea ni wewe wana evinda yomu kusungia makulyo itina kumboka kanone tina wa kwithwa mwandikie valua wo kulya kwitikilwa twaise vya sala va Kenya vengi munene yani Central Bank of Kenya ila isa kunenga lingilia. So we are generally incorporated as a company and we have applied for the digital credit providers license as governed by the Central Bank of Kenya, and in that publication which Central Bank did, if the company applied before the deadline of 2022 September 17, they are legally operating and then they are complying with the regulation until the decision is made on their license. Valayu ayumbe maweta ni meandika livoti ndumu mamina kwithukisya kiheo chato yi ama mota ila ni vamwe na kukuna mwongozo kumwa kampuni hii va Kenya itino wa kuikithia kampuni imwe ta Mogo sina license wa kutoa isya vya sala va Kenya. You have gotten 199 from him plus the insurance 95,000, and then he doesn't have the border. You guys, you are seated here comfortably saying that you are helping Kenyans. So you are confirming that all along you have not been regulated, you have just been operating illegally in this country. Mogo is not a BNPL service provider and instead operates a traditional non-deposit taking microfinance institution. Now, if these statements are false, what else is false here? They have realized they are a digital arena. Now they have applied to Central Bank for residency, and they have not got the residency. So where are they operating? Vilingo wa mavoku mavamia kone ya mbunge ni musieni wa Ilovi nye nito wa Benjamin na Mwakam. Musumbi William Ruto no wikendi ya Amerika kwiyo na kwambisya ndambuka yake ya mithena ina ndisu vala wambisye na kutambuka isese ni kivadhukanio kivo cha Carter Center kisese cha maundu mawiti cha CDC kwa manana na kena alama ikala musini wa Atlanta kundi ya Amerika. Mwandiki witu wa mauvo Joseph Kithekanu watayani iye na ndambuka ii na nutumba ni isi mauvo kwa uliku. Ndege hilayi mugwire Musumbi William Ruto na muka wake Mama Rachel Ruto ivo ile kiwanzani cha ndege cha Hartsfield Jackson Atlanta International Airport saa 11:30 masaa manthi ya Kenya kana saa 4:30 masaa manthi ya Amerika. Vala wambeise ndambuka yake kwa kutambwa kiseseni cha The Carter Center. Ainene ya kiseseni ki Musumbi Ruto nhothingilile vata wa kwithwa na demokrasia vamuna kukitana na ulusani aiwete kana vena vata wa kwithwa na ngwatanio nthi yonthe nikenda kukitana na mathina kivathukanio. The commitment of this center reflects our own values
and governance principles, highlighting the common heritage that the United States and Kenya in our strategic partnership of shared objectives centered on human well-being, security, and dignity. This is a crucial time for reflecting on the need to strengthen democracy worldwide. Many countries are in economic and debt distress occasioned by climate change and compounded by an unjust international financial architecture and also an imperfect multilateralism. Ndambukani ya kieli ya maofisi manene maukitana na mawou kana Center for Disease Control CDC vala uthingile ngwatanila yithitu wakati wa Kenya na Amerika thini wa kwika ukunekeli mawou vala ingi ukusi kwika wa sai mauwa na wakati wa CDC Kemri Muvea wa Uiti na ofisi wa Musumbi wa Amerika wa kuthinikia maundu mamituki vamwe na wou wa AIDS wiwonola ukonetie kukitana na wou wa HIV va Kenya na kuthukumithwa kwa kisese cha wima wa mwiva Kenya cha the Kenya National Public Health Institute. We are grateful for the support of CDC in establishing the Kenya National Public Health Institute. We are looking forward to working together to develop policies and legal frameworks based on evidence for the Institute's success. Our collaboration with CDC extends beyond defending our own borders, significantly enhancing regional and global health security through strengthened research, laboratories, surveillance systems, and emergency operation centers. Programs like field epidemiology and laboratory training and public health emergency managers have already trained 800 professionals, and we aim to expand them to include more county and national health workers. Musumbi Ruto amini muthenya wake wambe kwa kukomana na Kenya lamekala musini wa Atlanta vala wetie kana serikali yake ni kwikithia kana ni yakwata myanya mbeange ya Kenya kuthi kuthukuma nthi sianza nikenda kutethesia muyana wa ukwati va Kenya. We are in the process of signing 19 bilateral labor agreements with different countries. We just concluded bilateral labor agreement with Germany. Are we done? We are done, yes. And they have promised us 250,000 jobs. Kenya has been said to be a country of great potential, which it is. But we have failed to unlock that potential. Not because the citizens don't want, but because the leaders have not done their part. Many times we know what is right, but sometimes it's not politically convenient to do it. So we escape doing what is right and going for what is politically right. I want to tell you, I am going to do what is right. Joseph Kitheka ngilivoti vilingi wa mauvo Mutongoi TV. Kivu munene wa kivalo cha Kalandini kuu ya Matungulu kauntini ya Masako Francis Malinda ni womi okanyo kuyene nthi alama ithitwa na mituo ya kumya muthanga maleluni aiweta kana mituo ino ni yikathite muno isioni cia Matungulu ya uthuiloni wa sua na malelo maingi kukua niki wichambua itina wa muthanga kuvetwa ainena chathini kimwe kisioni ta kisukioni Malinda ni wenda ene nthi makuna elivoti kwa mituki la mona mituo ino yende maleluni mo ni kana kusia wanangiko. Lakini kuna makosa ambayo sisi tunafanya kama wananchi. Kuna haja gani uharibu credit? Unapigia mheshimiwa Lucky, unamwambia barabara imeharibika, lakini hauwezi ukaribu hiyo credit, unipigie simu, uniambie hapa kuna vijana ambao wanakusanya changarawe katika barabara. That is ironical, si ndio? Wakati ule hao vijana wanakusanya hizo changarawe kwa barabara, si wanaharibu barabara? Na barabara ni ya umma, si ndio? It is a public property ambayo inafaa kutumiwa ni kila mtu ambaye yuko pale. Kwa nini ukubalishe mtu aje aharibu barabara kama unatazama? Kutoka leo
mtu yoyote ambaye atapatikana kwa barabara akichota changarawe, ole wako. It is against the law. Labda hao watoto hawajui, unaweza ukafungwa kwa sababu ya kitu kidogo sana. Na nimewaambia sasa, kutoka leo msipigie mheshimiwa Lucky simu, mumwambie eti barabara imeharibika. Na wewe mtu anakuja anachota changarawe hapo, anaacha shimo hapo, na hata unipigii simu. Kabla upigie mheshimiwa Lucky, nipigie simu, uniambie wale wanaharibu barabara hapo. Sawa sawa? Na muthia mutongoi mathauni kilavu cha KCB nikikwatiye usindi itina utandika FC Talanta ambao ilikuwa vathiki wanzani cha Dandora musini wa Ilovi nthini wa mathau ma ligi nene ya Kenya FKF. KCB alamethitwa masinditwe nthini wa mathau atatu kiatianisio mavungie mbao ya mbenda tikane ya miongo 3-1 kwisila kwa Collins Ndeto na Nation na Nyendo ongela ingi kwenda tikane ya miongo 8 balana yo FC Talanta yaite mathau atano kiatianisio. Sasa anainua huku, narudishwa Nation na Nyendo Lembi wanaweka chuma cha pili. KCB inabidi apige tama la maji, kiu kimezidi. Faruk Shikala anapiga signature shukri hapo hapo. Josephine Wanjiku anasema 90 na zile 5 halas. Ni saa inya na ndateka 16 muthia wa vilingi wa Mauvonya ni ita wa Caroline Mweni wa Muteti nethe wanditeria ni sanake Teresia Mwende ula unengelela vilingi kwanzia ya meko muvya we mwana kwa kunikwitha watambanya na itu ndini wa vilingi wa Mauvo tuikwendea utuku wa kwaila.